Kuseyiyona imfene emnyama imfene bayihlinzi iyahleka uDr Bulldozer lo. Indoda eyaziwa ngemisebenzi yayo. La ukhona ngithi ungangisabi ngoba abantu abaningi uthola ukuthi mebe ngibuka mhlambe uzongibuka uthuka usabe ukuthi mhlambe into zakho ungagcina ungazenzanga. Vele iqiniso ukuthi uma wenza izinto kufuna ngazuthi kwesinye isikhathi masilungisa into kumele kuqine isandla kwezinye zezinto. Impilo leyo. Kunala kumele sithambise khona isandla futhi kunala kumele khona sisiqinise khona isandla. So mangabe impilo yakho vele ifola under lempilo yabantu kumele ukuthi isandla sithande uqina. Yinto kumele ukuthi siyenze ngoba inhloso yakho ukuthi ulungise isimo sakho, ulungise impilo yakho. Ngisebenza bonke abantu, kodwa ekusebenzeni bonke abantu emthini ngingena kancane. Into engiyithanda kakhulu ngithanda lento esiyibiza ngemimoya, esiyibiza ngezilwane, esiyibiza ngamadoda ngoba izinto ekwazi ukuthi zisheshe lezo kakhulu. And bantu bamanje mangithatha ukubheka nabantu bonke abangifonelayo, bantu othola ukuthi bangifonela sebaphuthuma and ngiyibuza umbuzo ukuthi sonke lesikhathi lo muntu abekade ayephi. Ngoba ukufonela asangifakela ipressure, yabo ukuthi usuka sashiswa lento emshisayo le la imshisa khona. Ubona ukuthi into asayidinga ukuthi izinto angathi ngazenzeka manje. Kanti kwesinye isikhathi uyothola ukuthi into yakhe yinto okubiza ukuthi ngempela siqale isetshenzwe. Into ke mangabe kumele ukuthi isetshenzwe, into kumele ukuthi isetshenzwe vele kube nesikhathi isetshenzwe. So nina enithi ke nidinga lezi zinto lezi ezilula ezishesha kakhulu. Vele kuyakuphoqa ukuthi ungene kulento esiyibiza ngamadoda. Amadoda yinto othola ukuthi angikwazi ukuyifaka noma ukulungisa ngayo isimo sekhaya ngoba izilwane lezi. Uma ngizothatha izilwane ngiyobethela ngazo noma ngiyoyifaka ekhaya, ngizobe ngenza into embi kakhulu nento ebuhlungu kakhulu ngoba lelo khaya kusho ukuthi ngilibulala ngesizathu sokuthi ngithi alibuswe izilwane, idalwa zingabe isaba khona. Mina ngumuntu wesintu, ngumuntu owaziyo ukuthi izilwane yinto ezohamba iphelelwe isikhathi ekhaya, kodwa isidalwa yinto engaphelelwa isikhathi ekhaya. Manje kufuna ukuthi niqapheleke nonke nina enithanda ukubethelelwa noma enithanda ukusetshezelwa imizi ngoba lana kunabantu othola ukuthi mangithi ngihambele imizi yabo vele ngiyabona ukuthi yinto eseyenziwa leyo nto leyo. Kwathathwa izilwane zazofakwa la ekhaya, idalwa zabaleka, ikhaya kwasala kuyikhaya lezilwane. Manje leyo nto leyo uthola ukuthi wena owenza lento, abanye othola ukuthi sebenza lento sebafa. Yinto mhlawumbe othathi yenziwa umkhulu wala ekhaya, yenziwa ubaba la ekhaya. Wafa lo muntu washiya lezilwane la ekhaya. Manje mabathi bayalungisa labantu, balungisa indaba zezidalwa bona bazi ukuthi kwabethelwa ngezilwane la, ikhasi labuswa izilwane. Babiza izidalwa azikho. Shisa impepho azizwe izidalwa, bahlaba inkomo izidalwa azikho. Babe sebathi manje yonke into abayenzayo la ekhaya izidalwa azibasebenzeli. Kanti vele azibasebenzeli ngokuthi la ekhaya sezabaleka, zibalekiswa yinazi izinto ezafakwa la ekhaya. Angikwazi ukuthi ngizothi mangilungisela ikhaya ngihambe ngilanda izilwane ngibuye ngibethele ngazo la. And inyanga eyenza into enjalo ayenzi kahle uma kuwukuthi uzothi uyolungisa isimo ekhaya ufike ufake izilwane. Izilwane ezami ezokuthi ngisiza abantu lo kwesikhashana. And mangisiza abantu ngokwesikhashana yinto kumele uyolungisa isimo leso simo leso mase silungile bese izilwane zami ngiyithatha. Usala uqhubeka nalento ebekade izilwane siyithumele ukuthi mazilande. Iyona indlela engazi ngayo nendlela engibona ngayo ukuthi mina kubantu bami engibasebenzayo nabantu bami esikubo nalento le. Iyona into efika ibasebenzele kahle ngoba njengoba ngithi nje awukwazi ukubethela ngezilwane, ikhaya angeke libe lakho forever, vele usazofa. Ekufeni kwakho lekhaya lizokuzosala izingane la. Izingane uzothola ukuthi zona azinosebenza ngendlela wena wawusebenza ngayo.
bona bazosebenza ngendlela ukuthi mhlambe bona bakholelwa kakhulu ezidalweni zabo. So ke bengisaqaphelisa entweni yokuthi ke uma udinga lento yezilwane, lento yamadoda, yinto kumele ukuthi ikulungisele isimo kwesikhashana. Mabe mhlawumbe ufuna imali, yinto kumele uhambe ilande imali, mayiqeda ukulanda imali ubuye uqhubeke nemali ikhaya, uqhubeke nesidalwa. Isimple nje kanjalo nje. Qhubeka nemali ekhaya, uqhubeke nesidalwa. Not ukuthi uzobona lento angathi namandla bese uzofuna ukuthi nasekhaya ye-operator, ngoba i-operation yalento akuyona i-operation ongayithemba forever. Ulwazi oluningi uzolithola ngokuthi ungifonele, nazi inamba ku screen, sibona ukuthi udaba lakho silungisa kanjani. Ngikhuthaza wonke umuntu njengoba into yami ihamba yonke indawo, ngokuthi la ukhona khona musuhlupheka sikhona, musuhlupheka imfene emnyama ikhona. Zama ngayo yonke indlela ukuthi ungisondele lapha la ngikhona khona esigodlweni, sibone ukuthi into yakho silungisa kanjani, ngoba la kunabantu abafika vele sengibona ukuthi indaba lomuntu ayisekho, ngoba umuntu osayisikazena kaningi nangokufa azama ukuyibulala kaningi, obona lo ukuthi lo muntu lona vele iplan besanganayo, asana plan. Ngaphela ungaze uthatha isinqumo sokuthi usofuna nokuyibulala usuka sophelelwe iplan, so ungasazi ukuthi kumele wenzeni. Awukwazi ukuthi uzoyibulala nje uphila kanje, ufresh kanje. Into oyidingayo wena udinga lento esiyibiza ngamadoda, uthathe yona uhambe uyophila kube kuphela. Iyona into engakutshela ngayo namhlanje ngiyimfene emnyama ubulldozer, ukuthi ungafi ngikhona. Zama ngayo yonke indlela ukuthi yonke into oyenzayo wenze into ezokulekelela, wenze into ezokusiza, wenze into ezokuphilisa. Njengoba ngihlezi ngisho ukuthi mina ungezwe abantu benikhohlisa ethi umuntu mawumbona ephumelela athi mina ngiyathandaza. Ngale komthandazo kusuke khona into ayenzile lo muntu loyo. Umuzi umuntu athi ngi-hard worker, kodwa futhi nisebenza umsebenzi owodwa. Kulo msebenzi owodwa lo muntu unomuzi, uneyimoto, unemali, kodwa nisebenza umsebenzi owodwa. Wena kulo msebenzi ubishe ezikweletini, mawuhola imali usalungana lutho, awunamuzi, awunamoto, awunalutho, kodwa umuntu uzokutshela ukuthi mina ngi-hard worker. Mawunomqondo ogijimayo nomqondo ohlakaniphile, kufanele bese uyayibona lapho ukuthi hayi akusiko ukuthi uyi-hard worker lo muntu, kunento emlekelelayo. Lento emlekelelayo yilento oyidingayo nawe ukuthi izokulekelela. Lekeleleka ukuze uphile impilo ofuna ukuyiphila. Yonke into oyenzayo wenze into ezokugulisa nento ozoyijabulela, ngoba impilo imnandi masikhuluma iqiniso. Nandi impilo mawukuthi uhamba ngoline wempilo, kodwa futhi mawuzohamba eceleni kwempilo uzobona ngathi impilo inzima nokuphila akukho kahle. Gcina uthatha intambo uyifake emqaleni uzibulala. Zama ngayo yonke indlela ukuthi ungithinte ngiyimfene emnyama, sibone ukuthi into yakho siyithini, siyilungisa kanjani, ngoba ekugcineni kwakho konke kufune ukuthi uphile. Impumelelo yomuntu omnyama uhlelo lusho njalo. 1KZN TV 261. Zama ngayo yonke indlela ukuthi ungibone, sibone ukuthi udaba lakho silungisa kanjani. Okwanamhlanje ngizothi bye bye, usale kahle.